Oyun tomasında iki komanda ülkede tatlıyorsa. Kalpakka bölünüp, kalpağı başından düşmeyi üç buruştu, ak kalpaktı, möngülü, ak direkti. Niyetigeni menen, büyük bolunuzda Romin, Bödel Kısık'tan oğlağırak, atanın oğlu degen Kırgızdın musulmançılığın, Kırgızdın atı oğlu eken tanızalap tanıtap, oyun tamasına çıktınızlar. Manas rayonu, Salam Alik komandası. Biz dayar oyun tamasında teke dayar, kaptaldağı kalıslar, alğaçkı sekundаны жібергенге бардығы дайын. Кетті алғашқы секундалар. Манас району Сары экипировкачан Манас районунун құрама командасы сыныраған бойынша ауытқа шығып кетті. Олдырат. Манас району эми мейманда келіп отырған соң Манас району менен құрама команда менен таныштырып өтейін. Талас облысы Манас районунун құрама командасы мықты көрінішке ие болуп отырабыз жеке-жеке. Өзгөчө Талас жана Ош Көкбөрү командаларынын Талас жана Ош Көкбөрү командаларынын оюну өтүп жатат. Элди эмгек биримдикке чакырган Эңгейде көтөрдү, шап басты. Манас районунун жеке-жеке көкбөрүүчүсү ортодон алып чыкты. Өткөзүп мыкты көзүрмөн келинде өткөзүп алды. Талас жана Ош Көкбөрү командаларынын оюну өтүп жатат. Элдин билим чыкты. Мына топтон зурулуп чыкты. Манас район Манас өнүгүп Атандашының тайғазанын көздөй келіп жетті, бура тартты, амал іздеп отыр. Еч ким жоқ. Бара келді. Алғашқы. Алғашқы екінші минута. 12-ci номердегі Ратбек ұлы Норус қолшап қойыңыз ба? Так, бізде демирчилер келіп отырады. Мынау Азыр егер ушул упай салынса, Досқұл Акеңерден 5000 сом. Аз қалды эле. Азыр егер упай ачылса, Досқұл Акеңерден 5000 сом. Дегенче болбой эле Салам Алик командасы мыкты алды. Азыр эми келме кезек менен Салам Алик командасына кезек келди. Баратат. Жақшылы ойынның қызусы мықты деңгейінде башталды Құдай бұйырса.
Manas rayonu menен Саламалик командасы азыр эми Manas kurama komandası Manas rayonu Талас облусу чабуулга чыкты. Эгерде азыр упай салынса Доскул Акеңерден 5000 сом. Талас жана Ош көкбөрү командаларынын оюну өтүп жатат. Элде биримдикке чыгарган салттуу оюн көкбөрү күн санап өнүгүп кыргызды дүйнөгө таанытып жаткан учуру. Бүгүн Ош жергесинде Талас жана Ош көкбөрү командаларынын оюну өтүп жатат. Доскул Акеңердин 5000 сому кетти. Рахмат. Доскул Акеңерге алкыш айтсаңыздар болот. Могул көкбөрү күйөрмандарды мыкты күйөрмандардын бири Доскул Акеңер мына 5000 сомду коюп берди. Дегенче болбой эле Саламалик команда. Дагы эле болсо Манас районунун курама командасынын сол такымында теке. Акырын 17 минута 30-чу уулу Өмүрбек 9-чу номердеги көкбөрүчү 10-чу номердеги Нурмухаммед уулу Ырыскелди 11-чи номердеги Дүйжали Таласбек 12-чи номердеги Ратбек уулу Норус Манас районунун курама командасы менен тааныштырып өттүм. Мына убакыттан пайдаланып 18-чи минута Саламалик командасы Кудайбердиев Тынчтык команданын капитаны Мамат уулу Жакшылык 2-чи номерде 3-чү номердеги Самбек Авернис 4-чү номердеги Байышбек уулу Аскат 5-чи номерде 6-чы номердеги Тыргабай уулу Озатбек номердеги Жалилев Сагын 8-чи номердеги Тойгонбай уулу Дамир 9-чу номердеги Нуркамилов Алтынбек 10-чу номердеги Кудайбердиев Мурат 11-чи номердеги Абдырайым уулу Оштарбек 12-чи номердеги Бакыт уулу Арын 18-ci minuta 50-ci sekunda. Birinci olmayan oyun talasında taza kısa oyun yürüdü. Emi at tizgini kura tartıp tuğra tok kalıştı. Kol boyuyla outqa çıkkan hareket kılıyordu. Aylanıp oturup kayra oyun talasına girdi. Aldı Manas rayonunun kurama komandası sürme toптун arasına mıktı surulup aldı. Sol takımga bastı tekeni kaçırata açıldı. Emi hazır önöktöşleri, Camcı körleri kanday kılıp şart düzüp berek oldu eken. Akırkı minutun atılları gelip oldu. Emi hazır açılış azemin söz gezegin baştabынан kimdi koyulu. Терең урматтоо менен ордолуу Ош облусунун ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевичке сөз кезегин берип коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Ассаламу алейкум ардактуу агайын тууган. Баарыңыздарды бүгүнкү улуттук оюн майрамы болуп атат. Талас Ош ынтымагы көкбөрү оюнун ачылышы менен куттуктайм. Жана ошондой эле ата мекенди коргоочулар күнү майрамы менен 23 февраль менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул оюндарды инициатива кылып, сунуш кылып, былтыр билесиздер Талас жергесинде улуттук көчмөндөр оюну болду эле. Ошол жерден ушул Талас мырза сизге чоң рахмат. Ошол жерден сунуштап, ушундай региондор арасында ынтымакты, жаштардын арасындагы ынтымакты чыңдаш үчүн şu көкбөрү оюнун уюштуралы деп Талас жергесинде ноябрь айында уюштуруп жакшы белегибиз тапшырылды. Биздин белегибиз мына ушул Ош облусу көкбөрү федерациясынын президенти өзгөнүн кулуну мына ушул Дыйканбаев болуп Жусуповичке кичинекей белегибиз бар тартуулап коелу. Ушундай ынтымак улана берсин кыргыз элинде. Мына камчыны камчыланып, Кудай кааласа, элибиздин тынчтыгына кызмат кылып жүрөр. Амин. Өмүр ысыкыңызга береке берсин. Келечегиңиз кең болсун. Тилегиңизди Кудайым кабыл кылсын. Ушу алдыга койгон максатыңыз орундалып, элибиздин, журтубуздун тынчтыгына
bilimdigine uşul ata-babadan kelayotgan jörölgönü öte dünyöge dаңaza kılıp kötörüştü Kuday Taalam nasip kılsın. Bir rahmetike ya Erhamer-Rahim. Allahu Ekber. Abdurrahman Hacı'ga çok rahmat. Allah razı olsun. Biz ilgerten kervençilikte baştan geçirgen köçmen elbiz, köçmendіктің жолын улаған, ынтымақчылықтың жолын улаған улуу жол болsun деп, азыр атайын түй алып келиптер. Bunu Talas Begalиев досубузга тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Азыркы сөз Токтогул агада, Ниязовдардын атасы. Assalamu alaikum meymanlar gelgen. Talastık meymanların. Ben ne gelmem? Şu balamı, baldarım bargan eken Talasqa, şunda bu ulaq çalıp жүрüşet. Rahmat balam, küçük beyliğine çoğunluk degende ben balamı at bindiripsin oğlum. Yeme alayı at bindirgenge tö mindirdik. İlgerten algan yeme baldarım. Şu mindirip koyalım, ruhsat etsin sene. Şu, rahmat. Bravo! Niyazovlarning atası Toktogul atamızga kol çağıp koyunuzlar. Mına uşu kişiden taragan butak. Halk gelgile tövünü. Mına Kırgızstan Atolgulunu. Hoş Talas ıntımaqtın avtarı Talas Begaliyev'ke Toktogul atamız öz tapşırıp atat. Kol çağıp koyunuzlar. Toktogul aka, mına tizginni özünüz karmatırsiz. Take minbeyle koysoңчу. Mına ak sepken bulganıp kalat. Jetelep koy çağırı ver. Kol çağıp koyalı. Toktogul aka özü tapşırıp oturat. Mına Niyazovdardın boşatı. Toktogul atamız özü Talas oğluna berip oturat birlikte. Rahmat, çok rahmat. Eko söz. Ne diyeyim ya, var bolugula, esen bolugula, rahmat baldar. Daha tünsüzlüğün versin, zamanınız tünç bolsun. Kalday ata, tiledikin, manastay olgan, kıyastay, mına vayıştay uğuldardı desengizler, Toktogul atamızga bir alkış aldık koyumenen, koş koldop kol çabı menen uzatıp koyalı. Uşul adamda bolgan berekenin bardığı. Rahmat, var bolunuzlar.